ايه ده يا حاج؟ الذبيحه. دي الذبيحه اللي اتاكل منها الناس اللي بره؟ ايه مش عاجبك؟ مش عاجبني؟ ده لا فيها لحمه ولا عظم ولا حتى ليا، اشتريتها ليه؟ دمها خفيف؟ وبعدين نجيبها منين؟ مش سلوم. سلوم؟ دي شوربه معسل سلوم، سلام عليكم. ايه مش هتذبح؟ اذبح؟ ده انا ذبحت ربنا يحاسبني. طب والناس؟ الناس اللي بره دي لو عرفوا ان دي ذبيحه هيضحوا بيك انت، يلا دهنا. السلام عليكم يا معلم. ازيك يا في معلم؟ الخروف. يا سعد هات الخروف للراجل يا سعد. حبيبي يا سعد تعال. بتعمل ايه يا عم؟ ده سعد الخروف جوه. والله ايه اللخبطه اللي على الصبح دي؟ تعال اهو. اتفضل. يا رب يا ساتر. ايه خلاص جايين تقتلوا مهند؟ مهند مين؟ مهند ده الخروف. ومين العبيطه دي؟ العبيطه دي بنتي اتعلقت بالخروف عشان بيفكرها بخطيبها، والله؟ طب ايه علاقه خطيبها بالخروف؟ عشان كان اوبن مايند. خروف يعني؟ طب معلش يا ست الكل عشان عندنا شغل، هات لنا الخروف. لا والله ما هتاخد الخروف مني، ده بقاله اسبوع معايا بيفكرني بخطيبي. بقول لك ايه، انا مش فاضي لك دهنا، هات الخروف وحصلني. خروف؟ تعالى يا حاج. خروف لا. عارف يا حاج اللي عماله تندم على الخروف دي جوه؟ اول ما تعمله فته اول واحده هتفطر منه.